Tamjari, TOMTV gi, The Morning Talk, Raising the Voice ki thoramda mayam taram nokchari. Han boining asi Imphal da phongnariba Manipuri pause sing asigi, marubi pausing si kari kari na oiriba ga habsi puna khangmine se. Lamjingba Times ta mamang gi lengang na paikalam bathabak kaktat pa leite habsi minister gi wafam leire. House na lupa crore lising mariga chamri marfu mari pass tawkhre. Suspension da leiriba MU gi VC AP Pande dismiss tawkhre ba paw yauri. NSCN gi Mezarama Assam Rifles na Pab gi Wahogda Imphal Dimapur lambi thingkre gari thugai kra heba paw yaure Imphal is area da bomb pokai hana bahonaramba fare piklingai digi nauna mamalolbu nungsibi wakhalon lehengitabne heba Arjun Kabir gi wafam si Lamjingba Times ki maroi paw singori mangsi irai ta NSCN IM gi mioi ani fa ki bagi mayokta senapati da ban kaukre Assam Rifles ki gari thugai kra heba paw yaure Local body gi mikhalda political parties in affiliate tawdana ba private member resolution khana khre haiba paw yaure malem gi imalon namit thoram pangthok khre haiba pawsing asina irei ba ki marui pawsing oire mathang si hoilan pawne suspension da thamna ki ba MU gi vice chancellor AP Pande mafam lokthok khre haiba paw yaure khoi gi R1 local body gi mikhalda political parties sing yahondana bagi affiliation yaudana ba pangthok private member resolution pukhalaki khana ki bagi pawsi sa mana hoilan pawdu si yaure air personal law gi matungina book tawna bahonari haiba chief minister gi ofam yauri NDV JJM gi makada water supply gi asoba project ya paikhalagana haiba dikho gi paw yauri mathangsi sana laibak ni miyamna IM gi misang da leptuna senapati da irang horakre IM gi major ama phaki badagi senapati da lambi thingkre gari thugai khrai ba paw yauri Manipur University gi hanagi VC AP Pande suspend tawra thambadu wegi dismiss tawkiba gi mafam lokhokiba pawsi sana laibak ta su samana na yauri Singkhai Sing water supply scheme June thada loirba ya heba losi dikho gi paw yauri hanagi chief minister loirana CLP gi leader oiriba okrami bobugi songthok chongsin tawba sing mapunsi supa mikhal thengna ba yadana ba lo semba gi tangai phadaba leire heba pawma sana laibak ki hanma maroi pawsing oiri Sangai Express ta Ganja Thasira Khanabani Warep Loba Laitri Haba Chief Ministry Wafam Yaure Coordination Lainaba UC Ningthina Thagana Bahonari Haba Pausi Yaure Workers sing Personal Protection Equipment sing Yaudana Thabak Suri Haba CAG gi report ama Yaure Mathang sin Naharul gi Thogdang ni Naharul gi Thogdang da Nupi IPS police officer amada sexual assault chathaki bada Chenaba Assam Rifles personnel Fagana ba Sarkar na Thabak Paikhale Haba Chief Ministry Wafam Yaure aduga AP Pande dismiss tawkiba mafam lokhoki bagi pausi na harul gi thogdang su saman yauri Manipur da ganja sing ase industrial amasung medicinal purpose oina season na bagi thana ba khanari haiba chief minister gi wafam yaure corona virus ki matang da CME program pangthokre hojik phobgi oina di corona virus ki case thenadri haiba pausi na harul gi thogdang gi ahan mele mai da fongi phajana pona from the India ki president ayaba pirakpadagi MU gi BC Pande thabak gi dismiss tawra haiba paw yaure Lisingani kun fawda national per capita income ga Canada na bahonari haiba chief minister go from yaure kunaida mangjagadab oirabadi ganja pambi thaba legalize tawroi haiba pawsu yaure aduga to pawmada IM gi kadar farubagi senapati da irang thokre AR gi gari thugai khrai ba pawsu yaure eni da ahan boina amangudi awba mahik sing season aduna severe alcohol hepatitis na narba nupa ama mai pana layang khrai ba paw yaure Aroibada Isel Express ta poppy pambi gi mahota ganja oina thana khanaba leire Manipur police na drug ki mayokta akan ba drive chathare heba minister gi wafam yaure budget mi fam gi taruk ni sanba numita department taruk ki demand gi senfam pass tokra heba pawsu yaure mahut silamba tara manga copy tharamba copy tawramba manga tan thokra heba hoji pangthoiba koi gi class 10 amadi 12 ki parikha sing da aranba tawba sing gi pawsi yaure Senapati gi khunja singa Assam Rifles ka mukna khraiba pawsing asina Isel Express ki maruiba pawsing oina ngasi ahan balai mai da Isel Express ki ahan balai mai da yam chawna phonari hairiba ngasi Imphal da phonari ba Manipuri pawsi singa madi ate topa pawsing nenenab gi damak ngasi TOMTV gi the morning to raising the voice ki studio da lengsin dana library basi hana Nagaland police ki retired senior SP obramba oza posangam sonamani ni oza bon ta taram chari tagachari gentle Dangasi phongnari ba pawsi ayamana dum khoigi assembly gi pawsu yaure loinana assembly gi pawsi ayamba lemai diam chawna phonga matungda marui pawsing amoina yauri basi khoigi AP Pande mafam lawthoki ba loinana Assam Rifles personnel singa NSN IM ga senapati da mukna bagi pawsu yauri masi hena sauthorok pa loinana mafam du da leiba miam horoktana irang hobagi pawni
loina Assam Rifles personal logi matuna book tawna honari gi kuding thabi da thoki ba kogi Manipur police officer ma da police officer ma da sathagi ba duma luza da ba thong ne hana claim tawri ba dum ba case tu gi pawri jan boina laksani se kogi ngarang assembly gi tarungi suba numita kana kibasing da urban local body gi mikhal political party affiliation yaudana pangthong na ba private member resolution pukhat kra ba yauri masida kogi lenga ki makai gi habitare chief minister su phongdo ki bada amadi Deputy Chief Minister Wajir Kumar su phongdo ki bada political affiliation si tangai fadabani masi yaudaba yade na targadi hena masi sarang na ba oigani haina phongdo ki bale aduga amarom da opposition gi makai gi thamna ku wafam da political affiliation si lokthok targadi anti defection law tensi du leina chongthok chongjin tawra phawbuda sigumba koi gi political affiliation di leiba tensi du di leita ba habitare channa ba manung chanda ba si se hena chongthok ka chongtin ga ngak ta leitana tawbasina makhoi gi mathau tawgadra na targana chongthok chongjin gi thabak tawgadra masida charang na ba oina thoga dum leibasina makhoi mathau tawba ngamdaba loina sakti leiba urban local body sing oiba ngamdaba loina rural area da koi panchayat ki keno leiriba sing si masi thoina masida na muk political affiliation jam ka henong leita ba haitare local urban local body sing maroina municipal corporation sing city political affiliation leibnina ngakta leita da masi charang na ba thokpasi gi wafam ne ja kai wafam thamining Youngbiu 10 schedule thugarak pasiga India ki political scenario amadi chongthoko chongjin samna harga ayaram gayaram haido lakani sunda akoi bhagwan Sri Ram se thangjal Congress ta muchangani party da adi ma mu khudong chadre amukomu Prabhu Ram nang muchalisi gayaram haina amukomu nang thangdo muchalisi ai ati topa party ri change asumana ayaram gayaram torkosi India politics se mainland digi copy tawruga Manipur da su pikro Manipur su akoina mu sathi re tawris adu matakta chongthok chongjin tobusana kayam kairakke haibada government su stable oibangam daba opposition su masu mai giler bamyu sing sa mu khodong chabalo sing sa mu chongthok khibedigi masu mapangal leitan lebe opposition kare strong oibadi sarkar bu phajana lead to bangami guide to bangami opposition does not mean maku matam punu to oppose to gani haidana adu apabagi tamakta di opposition se kare strong oibam thoi mohina se koi kaino ge thamai ban ge koi 9 constituency ge honorable MLA J Kisan sab matam na matang apababa ma ki wahang paring yam pokhali aduna government su preparation tawi phajana satisfaction oya ko cha tabu nungai adumane political affiliation se leibhamdi thoi adu haidana asibu abuse tabo asibu lan decision ba say example Congress ta muchanga councillor in charge corporator mu oile ama kyan mana pamba mai posu ta phangdira mu phat BJP te chongjan ba chongchal ma di joction gi ba local MLA dun sumai mawa sata bidri mu selo sata bidri asmani yamna nungai to masin karek pus kana karek kai ta praja da mang ba aduna masigi hoi sarkar paliba mayam punamak sarkar da leading edu moi khudong chabagi tamak ta mayok ta moin haiba khotpa dudi it is a must or it is a mandatory tare moi tamak ta the praja mayam the ma using city karino we as if we don't have any ideology as if we don't have any principle asina torpasiga leader kharna Manipur sibu matam mamada khigi Nagaland da aina matam koina lejaring tanjata Nagaland 60 MLA singsina Manipur as Nagaland se thugaiba Nagaland se shen mem se puram akhoi cha dan mon mangan ba chakot thorang de krem to bidu mi humpu khaktang na haidna man allegation am to gi adumane khoi 60 MLAs honorable MLA sing si ju musa khanbam thoi ngasi ngaktangi khudong chabagi thiraga agi phamgi khudong chaba thiraga phat chungthok ka chungching chungdong to se lepak se irang hon base moi mi humpu sine to hon bane jarab de se to hon bidaba asitani aina appeal to joge taba mioi bagi aning ba pam sidi kaidong da masi mapung phana mapung phau mau phangan beding maroi aduna ngak leitana chungthok chungsin to busina hena charang na ba governance sa hena masathian ba haitare makhoi da su akoi gi public na prada sing na makhoi da thamba thaja basu adu manga kani loina na ngasai gi masagi oi ba sab sab principal leitaba mi ama oina ukiba su yabagi othokpa yam chaung lai haitare yam chumi ana topa pawmang la kolobda nupi IPS police officer ama da sexual assault chathaki bada chenaba Assam Rifles personal fagana ba sarkar na thama paikha level chief minister house ta thamgi ofam yaure
खुदें थाबी थोकीबा अखोगी नपी पुलिस ऑफिसर अमदा आईपीएस ऑफिसर अमदा चथगिबा थोंगने असम राइफल्स की पर्सनल अमना मसिदा अमो अखोइना ngasi पाउचे सिंगसिदा थेंगनबसि हारिबा असम राइफल्स की पर्सनल से यामना सेंसिटिव ओइबा मफम अमदा ड्यूटी चेट खाइबा पाउमसु याउरी ओरिबा डेवलपमेंट से तसेंगना मसि करमना माइकई अनिमक सिगे एलिगेशन ओइन लेनबा गाक्तनी मसि फजना कुमना थिजलगा हाइबा तारे मतिक चाबा थबक लोखटपदि चुमें खाली नैसला थमगिबदि अफबा ओइदें खाली कई वफम थमि मसि यामना थेंगरे ऐसु करिगुम तंजादा कसु लेजद्रो मियो यमनि दु सजेशन दे पीब ngami न्यूज़पेपर मीडिया द थोइबा ngasi नुपीमचा SDPA ओइबा अनुपमा हारिबसे माकी जज मांग लोइरे हाइदरमान चार्जेस मान एलिगेशंस और कंप्लेन म फाइल तोरे सब्जेक्ट टू इंक्वायरी तोगुनी इन्वेस्टिगेशन तोगुनी केस रजिस्टर तोरबनिना मसगा असम राइफल्सु मासु माई मथो फजना तौरी तौदी हेदी यारोय particularly insurgents mayam singsu deal toba khotpa border area da yam fajana tau asam rifles we should appreciate adubu karigum matang da sumani check post khotna lupi macha IPS officer she is a very high profile officer nim yang ni hogulak to ngairi nupi macha du illu ba kholibo thingdok thingjin tawru khotna my identity card ullamatung da bhom मोइन खजितंग अतोप मोंग द मापु ट्रीटमेंट तो से याम नमसे खननिंगाई ने अदि मतक अजिक आर्मी कनु असम राइफल से पैरामिलिट्री को इमोस सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अते सिक्योरिटी फोर्स और बसो मोइन खली अकोई के बॉस के मखा द लेबन अकोई करे अति ऑर्गेनाइजेशन का अति तो बद को वी आर नॉट कंसर्न वी आर नॉट सपोज्ड टू अकोई ऑब्जर्व द लॉ वी आर नॉट सपोज्ड टू रेस्पेक्ट द लॉ हाईवे वखन जखर खन मर करिगिना एने से मतम पुन इशू हंगची आई एम अ स्मॉल फ्राई दुबो हंगच बदि सजेशन पीबगी दे खुदोंग चावा यम फंगी मसी याम मेडिक पिन मेजाव बु ओइद्रिंग द IG South Assam Rifle or 3 Corps Commander na DGP South Manipur ga tatuk tasin tawra kholaga yam na masi yam na achubu issue che thok tirngeda masi okay forgive and forget and it's just seek an apology masi thoki basi are very unfortunate okay surprising so we'll look into it we'll try to take action as per the law masi local se haina tawna khotna honorable chief minister makhada tawraga mai under his chair tawna taishan na masi hona view when kuis appeal jam tawjabane adubo no point of return on the kanagare moi gi masagi court of conduct lady adu court of inquiry so moi tawgigani so on samudu loidri bhaw moi court to so moi thagadra tharoidra haibne chingba chief minister ne kyarak court te kyarak mode saman toy moi lagte just by taking cover maha jungle the athapade lady adu tawdri ada tawdri haidna adu honorable chief minister ngarang house the high gi ma hajitu officially letter on registered letter on tharagani but action is being taken high with the court ki summon again and again tharpada director tarbadi it will amount a contempt of court lakani adigi further high court mathang gi masi kan lorokani adu anyway it is very unfortunate uniform personnel ani ngaktani ani sham taishanabo yarmu jani in the initial stage unfortunately it is too late now high bisham tang ai thamjige matam se thengmale yaringai mase thuna lotion ba chumeng khale aduga to paw ma da mok khoigi miyam na IM gi misang da leptuna senapati de irang horakre IM gi major ma pha ki bada gi senapati de lambi thingkhre gari thugai khrai ba paw yauri aduga atopa khabar sing da su ton ba khoigi warol da तोंगान बा कोई वर्जन हाइबा तारे आईएम की कादर फारुबगे सेनापति दे इरांग थोखरे एआर की गाड़ी थुगाई खरे हाइबा पाव यावरे कोई असम राइफल्स का अमदि एनएशन आईएम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पिस्टोक तौरिबा लोइनेना मणिपुर दा सिसपैर सु चनदबा असम राइफल्स की माइकई दगी अमदि एनएशन आईएम की माइकई अनि मक्सिदि मुक्नबसि मपान थोलकपनि मसिदा यामना ngakli wafam di ceasefire su leitaba Manipur da kamaina khulai paiba asuk yamba NSN IM gi koigi cadre sing amade lusing basing leiribano aduga hairiba anisi muknarakpa matamda district administration amade police na khut thingjanba ingam dabagi mami ama yamna chawna taba uye khoina thengnabada kari wafam thamingi lengak si mafam ju yowba ngamdraba jala IM na panba oidura ceasefire leitre su haibtare. It's very unfortunate. I don't tapi the gentle jam chumi. Manipur the this ceasefire have say late have the cheat the European. On ground, thoibe problems the angak pani. As if there is no government in Manipur. The Manipur the law makanani chali
administration makanani chatli haibase masi khar khar chumakadore in they brought like the asumaiton mayam no District headquarter loina asumaiton khulai paiba mayam sing chat khotno to the Assam rifle pharu was mo the certain instruction pirakpani adra moisu pharu re khole madi public mayam sing su ayam yeng bada ayam sig mo sympathy sum lei hiba anti Indian ge type to sum lek pagum tauba khotpa torok person kayam kairak ke haibada masi matam ni so han mamang so baspai government ga BJP government ga kui NDA government leading this kayam thina kayam lan tono the mi kayam sinekre to suspect extension ge matang da aduna masi government of India so fully see knows well that asung matabak is thui haibese aduna government of India ge certain direction or certain request Manipur government is khara lerim madra su amu chingni adugi defense ki personal ma'am duty torubu sing sigesu soidan mohi direction macha amasu khara di lerim mani habisu chingi aduna una tawdaba una tawbungam daba type ta tarya haje khut thokna ba tarabani na khut thokna ba tasingna thokpa tarabadi yamna khudong thirakani adu it is a very clear crystal clear ne Manipur dadi ceasefire extension today it doesn't cover under the adu tawrabani adu je hill area da mon khudong chaba lodna khotna IMA kamuna tawri kholi sarkar na kari tobi de government of India na kari tobiri haiba wang ani se akhone mayam da khone karen to yembiu mayam kari mumtang to but public habis kana gi to achum bai tamuk pa public ne kana na lali kana na chummi habis masidi government ne thijen gadabni Egypt sanapati da leiriba administration pun mukse complete mase karim tang leitabaga chap manari haibes se mase I think it may not be wrong haibe tare moise kari togun makut pullaga leire DCSU SP su makut pullaga thamme ai mase sarkar na su khal majai ai mase yamna khane chenu to bu ngaite santi se zik leiringe tunjada mase umi issue se pokut gum se khare khare jana chana se haidna khanbra adugi khalam basu up to some extent chummu chummi maramdi anu sarkar se langai digi Santi se fajana purak yawi adu 90% santi puraga 10% khaji kharak ashoiba angan ba leiba dudi phare masidi somehow let us go together haidna chatpagi principle lerambudra adu anyway santi de yubodi lady but the very unfortunate NSN IMG Assam rifle ga kuthongna ba khotmat that this is really shame on the part of the government and on the part of the government of India as if that innocent IM is emerging one of the superpower in Manipur and as well as in India. I just leave it to the government of India and the Manipur government. It is very unfortunate. So we talk tanaba hone view habisin thamjege. Matam gi matung khoi gi matam gi matung gi na haiba tare NSN IM gi kem leite loina na makoi na phong na koi gi ban tholak tana leibesi khang basu yawi hai khang da basu yawi hai to mangang na ba matam gi khoina ta ba phangi masida government of India gi maikai dagi thabak si karimta lokhatrab jala adum nakanani mag yengnaraga hantonaraga dum leibagi phibam la kamaina tawunu masida pura masida oida mangang bani loina khang yengak tani government of India agencies so many agencies loina bani army gi intelligence field security army gi lady moigi G1 lady intelligence agency particularly special bureau lady SIB lady dunia loina khang mangak tani una usanna dabado achina kadai bho benefit phangani kadai bho kairakani hai the government of India you know better it Manipur government de pick khaba masing jamjadaba power litabani haibi mong da tawnan hoina haiba ngakta Manipur government se ta dabagi tabagi mong da tare but what is good and bad you are the creature government of India it is you who that you should deal it properly but it is totally false that Manipur the came amta lete hybrid you are lying government of India adri to bigano so you must restore peace but don't break away the Manipur asi thamjege loina khoi gi hanse Arunachal Pradesh ke kuntra mari rak subai statehood der gi thoram saru yabada Amit Shah na phongdoki bada North East insurgency gi problem si loisena ba sengna khanari yam kana honari mijing chang lai basi phagi ta basu yaina khali puksen sengna hona dragadi masi hena phaba mongda thabak tawba puksil sengna masi North East yeng mijing ji phajana chumna yengaga tung koiba santi oiba thabak lokhat naba adugumba khongthang paikhat pa chumra na khaleja makha ta ba pausing si lokhat ngai da ten ba brem tang logjege
Biang tabrib sing aten ba brem tang lawja game ku khradang ai minasi Issued in public interest by Directorate of Health Services and RETD.SR.SP National Health Mission, Manipur. Advisory on novel coronavirus. Precautionary measures. What is 2019 novel coronavirus? The 2019 novel coronavirus is a new strand of coronavirus which causes respiratory illness, first identified in Wuhan, China, in early December 2019. What are the symptoms of coronavirus? Symptoms include mild to severe respiratory illness with fever, cough, running nose, sore throat, shortness of breath. Symptoms may appear 2 to 14 days after close contact with infected person. How is it spread? This illness is commonly spread from one infected person to another person through air while coughing or sneezing or close personal contact like touching or shaking hands. Do's and don'ts to prevent coronavirus infection. Do's. People with symptoms of acute respiratory infection should practice cough manner, maintain distance, cover cough and sneezes with disposable tissue or clothing. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds or use alcohol-based hand sanitizer. Stay home when you are sick. Cooperate with medical team during interaction and health checkup. Maintain good hygiene and sanitation. Don'ts. Don't visit crowded places if you have above symptoms. Don't spit in public places. Don't contact with unprotected farm or wild animals. Don't touch your eyes, nose and mouth with unwashed hands. Don't have close contact with people who are sick. For any information, please ring up 24/7 control room number +91 385 2411 668. Break ke matung da mayam bamu kana TOMTV gi The Morning Talk Raising the Voice throm da taram noksari za atopa pawma lokhalaba matam da khoi gi Manipur University gi wathona thalaba VC pande mafam lokthok raiba pawma yauri matam kuina masi muta musamadi musugi yam akan ba iho ma hogi bani administrative amadi financial irregularities ki mara lerba VC MU gi VC pande dismiss tok raiba si president ki ayaba matungina masi torkibani hariba khoi gi AP Pandiji suspended Thamuramatong Hosik Mapum Lotoki Matam Kuina University ki Laikiba Irang Duki Asumba solution si La Ena can be browser. Masi Chume, even President of India Ikai Kunarba, Mahak Nabho, Government of India HRD Ministry recommend to the President gi approval by virtue of Chancellor of Central University Punamuki Chancellor se President Oibi. Commission के report थाकर प्रमुखुंग द HRD ministry न फजना मशी इनको पाद न खोत न थीजिल मतुंग द मान misuse तोरंबा 180 days office का दबा अपानत लेब खोट पा मान university सिगे लेपगा अति party की मफम के BJP के मखन अचोवा party सिंग से जाओ बुक खोट पा तो बुकुंबा allegations charges मखन लेरंबा financial irregularities lately adu de koi di khangdre adu di report to kun u dabani na adu government of India ki khwai ki makko ko be president na mak ko dismiss tor pase mase mayam shatra mayam na oja mayam na mang the charges allegations tor pa mayam sing mase chumme haina dinga si di proof tawde adu hajik layuk phabna AP Pandey Adda Prasad Pandey had a very influential my ginupi say yam influential BJP ki high level the Labor Mioini, Quitaba Pongi, Masumana Topa, Jima dismissed the group, he is nowhere. He has no locus standi, my Moam the Kikana Sutara. Hojik Pudiba, okay, can you give Hangi Chief Secretary, make administrator as good as University, can you give Vice Chancellor Pamdele Banina, General Singh Sapna, Mana Pajan Pukulaknaji, Ing
तादना तंगदु लेताना लेरिबस मसियम हराउनिंगाइन अदु लोइना लोनना यूनिवर्सिटी को जाम मैम छात्र मैम से पुंग चंगना करमाइन तो मणिपुर यूनिवर्सिटी को फजन हानिगी ममिंग लेने चलंबा शेप तु पुखलगा लाइट लेसुना चिंगबा खोप अफब चको थरंग द पुखट पीबिउ हाइबिसुम तंgai थमजेगे अदुगा मसिगा मरि लेना मतम मतम की ओइबा वाथोक अदुम थोकपा यूनिवर्सिटी ने हाइबा तारे अमा नत्रा अमा अदुम हेक थोकपा मसिदा मरोइना गांगनरबसि थिकागी यामना गांगनबा अखोइना ताबा फंगी मसिदा अखोइगी यूनिवर्सिटी अमगी एकेडमिक अखोइगी इंस्टीट्यूशन अमा ओइना मसि एकेडमिक एक्सलेंस फंगनबा होनबा रोम द हेना कनो तोंगनबा हाइबा तारे हेना फगनबा करम थबक्ति पाखपा सेमदोकपा तंगाइ फदेन खले हजिक लेरिबा फिबम सिना यंगबिउ मणिपुर यूनिवर्सिटी ऐसे याम वाना याम तांग खोइन फंगबनी मणिपुर यूनिवर्सिटी मिसि लेब हाइबसे अखोइ तमक्ता अखोइ मणिपुरी पुनमक मणिपुर लेपाक पुनमक मणिपुर लेरब प्रजा पुनमक की अखोइगी इमाइनी अखोइ चौथोनिंगाइनी पोंनिंगाइनी अखोइने मखन मखन की अखोइगी मणिपुरी हिस्ट्री मणिपुरी हिस्ट्री ट्राइबल की हिस्ट्री मखन के थिजनब खोटप डिपार्टमेंट पुनमक सिंग साइदोम तापरी दुमाइना लेरिबो यूनिवर्सिटी सिगा मोने तौगे हरबत मखन की रिसर्च की डिपार्टमेंट में हम से हांगदन खोतना तौदना पोस्ट मयाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चक्को थरंगी तो पैसा ती क्रोर्स थादरिबनी अदुग अमुक सुमसिगी पैसा सिंगसे मिसयूज तौबा ओके करप्शन ने इन्वॉल्व तौबा सिदी मसिदी याम अकाइबनी बिद्दा की तमक्ता लाइलुसु तमगी तमक्ता अखोइगी लाइसेंस सिगा असी कोई इवन छात्र लीडर भाव कंट्रैक्टर द यावी है नच एलिगेशन तौरे ओजा भाव से अखोइगी यूनिवर्सिटी की स्टाफ भाव से जाउना अखोइ कैनुगी कंट्रैक्टर की सब कंट्रैक्ट का ओइदन खोतना तौबुसे याउरी हाइरी मसीगी करबार तौबई भापता अदि अमने जेएनयू गुंबा जामिया मिलिया अखोइगी जालिया कोई जामिया इस्लामिया अखोइगी यूनिवर्सिटी दौना इशू में पुखलगा यूनिवर्सिटी मतम पुनमक्ता इरांग थोनबा खोटपा असिगुंबा बिजनेस तौबा अदि अमदे इशू तमगदब लाइलिशु तमगदब फज ऑक्सफोर्ड गुंबा कोई कैम्ब्रिज गुंबा द फजन डिसिप्लिन नाइन तमन खोतन इंग तपन लाइलिशु फजन हाइदना थोरबदे व्हाई नॉट अखोई इकोनॉमिस्ट अमत वर्ल्ड द व्हाई नॉट अखोई ngasibo नोबेल लॉरेट अमत कोन ओइबे ngamdribase लाइरिटी यामना हाइबा लाइसु से कराई थमिनो खंगद्रे हाइबे वहंग से मीना हंगी मणिपुर यूनिवर्सिटी डू नॉट कन्वर्ट इनटू लाइक जेएनयू do not convert into Jamia, okay, Islamia, okay, university, doni issue में पुखल का लांग ता तहल का लांग लगा पुनसी महान बा मदरी थोन बिगनु हाई बेसम तते थमजेगे अदुगा तोपा ngarang assembly gi mifam da chief minister na phongdo khibada khunai da mangja gadaba oirabadi ganja pambi thaba legalize tawroi haiba paw ma yore masida aduga atopa madana lisingani kuntra fawda national gi per capita income ga khenadana ba honari haiba chief minister gi wafum yore masi amarom dadi yamna challenging oiba kaino ni aduga karima ngam taraga si masi yamna fabo oidoini aduga amarom da mo ganja gi lakta araga di koi gi poppy pambi gi mota pak sana thari ba poppy pambi si mahut sinlakna ba haiba tare masi aina su yada ba loina drug ki karbar to bronda masi yamna koi khunai si yamna mangja boibani na masi gi mahutta ganja legalize tawraga thanam gi wafum si sarkar na su khanari di haibat kaigumba masi koi gi khunai si de hena mangja boi taraga di legalize tawroi haibani akoi gi khunai si ka kayamu yamna susan aga de ganja thaba si ganja je kaigumba pakta na tharak taraga di legalize tawraga tharak taraga di mo karamba implication mayam tholok pa yain khan bi ani mo ta yengba matam da jingbu india de ateti mafam de su ateti state de su ganja de thai government ge medicinal purpose ke tamakta adu ateti state te lebe miyu sing sigi law and order amadi administration siga manipur lebe se khara tongal haiber te di paper the administration na marmal ta phongdoi aching matak ta leba poppy plantation ka mayam illegal torma punamuk sigi kanana tharamgi se phaba ngamdri tharamaga mokhoi makha le chain gra makha da lolali haibe se mase katang nokningai ni masi kanano thari besu district administration ni makok dc lady second in command the sp lady mohi kaya maru intelligence sources mayam punung lady villagers punung sumoi gi loni chamine gatabni loni chaminari bani adubu mohi de e paw lobu khotpa se completely phangdrabra kari tamakta just like khoi gi kari haini ga dummy dauna leiba tarbadi administration se yamni kai gani aduna a ching matakta tharami poppy mayam sing se poppy tharama se kanan tharami se phaba ngamde akhoi hajibo kan thijel haibeta it is something masidi nokningai ni adubu present government honorable chief minister na wakan gi putorokna chakko thorangi tamakta gdp hangalan ba tawri ba kholi ba ma yam kan honari
masu matam se ten mane chehi katam ngairi banina mamangai torma singji gi kaya apabusli akai busli menjan na court na man ko chatna chain na court na mai gi police na phabatabak tore the credit goes to chief minister lenga ke mokokdam phattabu tore he is responsible adu medicinal plants kari ma koi wakan se akoi mindset se ati state ko ka music se manaba business room the ati na chalaktrabadi chief minister sahab na thangali ba proposal as a medicinal purpose ki already akoni export toraga legally export toraga for medicinal purpose natraga alone okay Manipur just okay machine okay medicinal purpose season mo court pa tawrobadi okay economy shoida hingat kani adu kitang apprehension kitang kiba amana masigi phanaba tawribagi mingda ate singsu jawsalaga misuse tawgadra masigi mukamo smuggle se legally or illegally in the name of government gi the cover up tawraga moni hangalakadra haibsi kibai watani natridi government of Manipur thangali ba issue se subject se aphabani haine aidi lojai masina ko income se helakani ko white money oina government na shillibani na digi akoi aphaba thabak su oigina chakot thorang dak si na basu jagani adinga sai ko misuse torkadra kana wo mioi singsin akoi di masi paisa sing ngasi ta lakh ta crore ta taninge thabak ti ke ing tapna tawning daba easy money haiba se yamna pamba without spending time no madi ta kui lottery phawud na drugs phari ba mayam madi tawri ba mayam kui cannabis phari ba mayam adigi the heroin mayam phari ba ati mayam phari punamak se thabak su tawning to but we want huge amount paisa easy money within the shortest possible time masi akoi pam ngakten adu thokdra haidin katang chingna wai watna otherwise this proposal is very nice hai bai tamjige ganja da natana koi gi coffee plantation atoba toba thabagi proposal mayam su leibali pulapna hena favorom da sanction ba chumeng khali yamna policy koi gi yam sam policy ma paikhalaga hai paikhalabadi nuga lo shalakada to paw ma lokhalabada shillongi redland yangsin ba sumi hai ba paw ma yauri koi gi 1949 da manipur gi Maharaj Bodachandra ga merger agreement ki khujek pina ki ba khoi gi Shillong Rajbari hana su khangna riba Meghalaya gi Shillong de leriba Manipur gi lamsi masi matam kuine dagi yamna khoi gi puari gi su yamna sagona duna lakwa mafam si yengchen ba watpa na ngasi phawda masi phibam yam sokna leiba loinana sida hena mu ngai tribasi khoi gi Manipur lenga ki mingda piba pata na traga jama bandi amata leitre haibasi ni masi sumaina sum sigi phibam se leita ragadi matam khoi matungda khoi gi lam mangi dana leirami haibasi kaw gi dana adum khoi gi Warigi, Lemaidagi, Kogi, Red Lane gi, Kano si Tankak Shed, Mutkibaya, Gipibam, Lakusaya, and Kanzi, Masi Yamna, Kumna Yang Selaga, Kogi, Singapore, Chumin Kaleja Puntamini. Masi Yam Ikaini Animas. Chumi, 1972, the Assam Digi bifurcate Torpani, Meghalaya, Mamanga, the Khasi Gentia Hills Harami, Garoso Lakna Komritin Jelly. Tawdun khotna Assam government ge matam da pata phangamdra kari tormi mase lengak khangi adu Meghalaya da la matung da bhaw ngashi bau sumun da masi gi pata lei leite hene masi yamkan hainari bes masi yam ne kai ni ngai kaya wan haji Shillong Redland hari mafam siga yamna phajagar mafam da mamang de len lengak or koi gi British ke matam da Lowden Kotna Tamamba, Maharaj Buddhachandra Kone Low Kot Tamamba, Sunging Jinsan Bidr Matung, even independence Matung the Bow. Sunging Jinsan Bidr with the gift. Kari Haini, Sharuk Uhum Toga Saruk Ama, Central Gi Comptroller Auditor General. Makoi Training Institute Ama Hange Lamkar list the P Haidana. 1/3% say Madui look one huge building sadana. This is one of the most important accommodations or 5-star hotel. Pajana CAG in a loan layer. Madu Makui Pangaroi loire. Madu Pitokrabanina. Secondly, Mashi Nachi pictable Sang Macha Maning Dona, Ler Maduna Labor Sibu, Junction B the Junction B the Chahi, Tara Kuntra Nipu Yanke, Helipudi, local area and Alaga, Kopchen was a hole. Mama, I did John Homishu, Palamibu, Do, Kanana, Palamino, Kandi, Kanai Matamdano, Lupa luck Anita, luck, oh, just mere luck Anita. Don't the Lamachit John Homi. Adi forcibly mite Manipuri ani kaksu adi Vishnupriya among a group me whom nasu forcibly occupy town is a mug lady.
Egypt masigi land ngasi lupa lising crore da oina leido mafam ase khwaidga phajo mafam ase ima ipa leitaba dongna akoina yembi Manipur gi mi lising manga rom satra se Shillong da laik tammi University da Manipuri macha mi tara ngatra truk professor oin lady University da mi chatruk chatter Manipur ti students kan telerium school college mayam da mi lising manga rom tammi yam ni kai ni di Manipur ti notice council ki meeting lakpa tanjada Manipur ga lenga ki makok hotel Pinewood hotel natraga the hotel Polo hotel Tower hotel ga leiriga lupa se lising do hundoga masagi mamadu di ada leiriba Nagaland gumba Arunachal Pradesh gumba Tripura gumba ati state na masagi yum da leiba pami akoi na koi imadu mama ida muk taisal laga hannabu yendraga Shillong da duty da laiba pono NEC meeting ma lakpa tardia governor has to come Chief Minister has to come, Chief Secretary has to come, DGP chalagani, planning department mayam loina paring mayam loin chal leirudir me paisa punamuk sel loina hotel the loina chaire hundog akoi gi ima leiriba ima su hanni jingbi ta na red lend jum macham li jingbi ta na nungai dana drink dance koi gi sightseeing bhap to ni tar chakre ate state ki leiriba mai state mai masai yum da leijerga ma mana thong bachak injang thong cha na haroji akoi gi mi the Shillong cha kyam important oige da army gi headquarter koi gi 101 gi headquarter leide ITBP headquarter BSF headquarter defense ki loin wing puli headquarter SSB headquarter CRP headquarter BSF ki headquarter punamuk se recruitment tori punu Shillong da loin toi akoi mi punamuk chalga leipak ta tummaga akoigi naha singshina nongalga chain ga durba nongal physical fitness to durba akoigi ishagi lam leina adu akhuni changjerabadi shabirabadi kayam pharmudi fortunately with your permission Hanan NEC secretary leramba AS Luikam adu makha da hajik leiriba ramganing moiba makoine paisa sa sanction tawrage lao Manipur sarkar noi DPR thabira o noi tharu koi sharo siga Manipur bhavan di ko ya de Manipur yatri niwas ko gani madu lam akoi jum de phajana sharga kro kunthra changab da koi pirage ngau thabiro DPR thabiro detail project report thabiro harga mama sarkar hanna jingbiram dawdigi ngasi tariba dosani adunu red lens se hingan biu ngarang akoigi Ojoy sap na veteran politician man phajana puthori bi history punu pukhole is exactly I endorse him adu better late than never haji ko honorable chief minister so no many khudong chaw wari sanaji bode in hangcha bode oja shwan tori chanbidr mating tang engode to biu kaino tamoina hai same na Manipur ge ras Manipur bhavan simtandi sabin khoi shmai ton officer ma deput tori Shillong da revenue department chi changkhara shel akhoi tanari khoi shodan sarani hai masimak sabiro palibalenga ki mokok akhoi kutlon khomjeri Manipur macha pung chat pas leibam leitern Shillong important place ta miu the hotel le le paisa mem mipum punmuk loin palising tara kun piro hotel leibang ngambanate lupa chama puthopang ngamdaba akhoi mi shi jawri akhoi boksi jawri akhoi the police officers na amana da amadam napu buje angang sing chatpa school ga ming chan ba chatpa karbar to bu chachaba thabu ki chachaba sing lising chatpa Shillong da leibam leitana tang leibe sa kayam wari hebis lenga ke mokokna chanbidun asim tadi yangbiramu sabiramu haibisum tadi ai prajam yam du khurmgal lun lenga ke mokok to ai khurm jage Mamangi natraga hojiki haiba thamdana masi athuba matamda masi yengsin biro sabiro mafam si mangi dana ba aikhoi gi oina dum lengdana lehona ba wari da dum masi sabona dana lehona ba thabak paikhat athuba matamda dum paikhat piro haiba sigi apam masi koi gi mayam gi su haiba tare lebak mayam gi su apam mane se dum thamjage ja yam noising ase TOMTV gi the morning show raising the voice ki thoram da retired senior SP Nagaland police P SONAMANI lengbirak tana ngasi thorma pungphan wi no to jabon khona thagachari so thank you gentle thank you ngasi gi nadi TOMTV gi the morning show raising the voice ki thorma tang sidol lesin jare hayeng pumphum asimak da the morning show raising the voice ki thorong pudun laksage matam adu fawdang di kaina no ber ting jare pina birese